Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Naton BPP versus Team Jumping Lason, mga supot, mga supot. Okay. Danjo Samurai, good luck Papa Kino. May hinta kita supporter kan Boss Kino. Mga boss, okay, double plant na naman nga line up. Nakaduwa na yung double plant line up. Laban kan Boss Alexis, Thermigad, Reptile, RBP team. Check natin ang speed Terminator ni Boss Alexis. May 46 speed nga Terminator mga boss. Boss Dave, pera po ka round. Pag one round na kita, Boss Dave, tapos sa finals, best of 3 na kita. Okay, may kita-kita na ibang boss. Di pa nag-start. Din ka mo mga boss, din ka mo. Din ano niyo bias ka din. Double plant, bird ni Boss Kino, o Termigad ni Boss Alexis. Check natin mga boss ang beast ni Boss Alexis. May 41 speed. Ronin M plus Nutcracker nga Night Steel. Kayla May Balani, Go Love, Lordan Kino. Damon supporter ni Boss Kino mga boss. Mga palagi, Boss Kino, mga palag. Medyo di pa nag-start. Okay, start na mga boss. Round 1. Nagkakainitay. Serious plus double disguise. Pero nakabawi, Boss Kino, mga boss. Double serious naman. There pwede mag-value line up ano boss o sa lang line up kapit. Oh boss Christian Dacalios o sa lang line up. One team lang kita mga boss. Okay, round 2 mga boss. Nagkakainit tayo plant. Pero medyo delikado nga yung ni Boss Alexis kasi may numbing click ration. May pangontra, katermi, ni Boss Kino. Okay, nakumbuhan na. Egg bomb. Blackmail pero nakapag-yam ni Boss Alexis pero double branch. Kill. Na-kill mga boss. Medyo nagiinit ni Boss Kino. Ano na ni Boss Alexis? Medyo naaalangan ni Boss Alexis, mga boss. 3 versus 2. Ano nang diskarte ni Boss Alexis? May hindi 5 energy, laban kan Boss Kino nga 3 energy na la. Alexis Oset, damo yung migahatag na kalaban, atay pa may nambing. Maram na ako kung ano ka. Para maging maram na kami kung ano ini. Okay, round 4. Mga boss.
Hair Dagger, Egg Bomb, ma-survive, nakapag-survive, nakapag-all out. Si Boss Alexis, si Abyss, kayang-kaya makilang bird ni Boss Keno. Hotbot, nakapag-last stand, nakapag-double Ronin pa mga boss. Pero nasalinan, sayang. Adinas, gagamitin na ba? May evidence? Gagamitin na. Gagamitin na ang sumpa. Boss Alexis. Di ako marawan line up ni Boss Keno. Ayaw pag-surrender, boss. Kayang-kaya ito. Sayang. Sayang, Boss Alexis, sayang. Nice game para kan Boss Keno.